South Africa wonke elibikele Dr. Dlamini Mthandazi ohlola ngesibuko ebiyayo umthandazi kakhulu ahlole uma ukude abheke inkinga zakho awumbulo khona ekhaya bengisengekho nje sethe jikele ulungisa ezinye izinto ezifunakala ke Msamo umbulo khona ekhaya ngihambe ke ngastakha ke endaweni engihambe kuyo le ephansi siwazini esimunye kodwa ke bafowethu abaningi bangilelele bangisiza mbukelo khona ekhaya kuba lapha abantu abadala into zakho ziyayigcina ezikhanyile kwesinye isikhathi embukelo khona ekhaya angifisa na impepho ngifisela wena mbukelo khona ekhaya senkingeni ufuna umsebenzi ufuna imali ufuna inhlanhla ufuna ibasi abantu bagcwale ebhizinisini lakho ufuna amathenda nje lonkosikazi wakho asabuya umuntu womthanda ukulahlekele siyambiza manje biza igama lakhe nje wangishisa le phepho kanje bese ngisho konke okufuna kwenzeke njengamanje isho ufuna kwenza nje uyibhindi ukuthi le phepho ngibambe kanje isho ufuna kwenzeke umsebenzi inhlanhla imali umendo kulotsholo ufuna kuphuma ejele uvela ukukhulume nje ukhulume mina nginamandla ukuthi into ungayikhuluma bese iyenzeka nginamandla mina ngiphiwe lamandla nginikezile amandla asegazini lami buke khona ekhaya khuluma njengamanje egameni kaJesu khuluma njengamanje nabaphansi ngasekho emhlabeni babize ikholelwa ungabukeli izinto phansi ngoba incandlela iphumela buke khona ekhaya ngifumane imoto eyiningi business umshado bale yabuthanda ufuna bheke mina angihloniphe nami ngimhloniphe izethu mina naye isihambele kahle amadlozi akubheka khayisele kucule emoya emibi la bese kumnyama khona konke bese kuyakhaya mbukelo khona ekhaya isho njengamanje mbukelo khona ekhaya mina ngisiza wena bashado uyakwazi ukufuna inhliziyo zabantu uyakwazi ukufuna inhliziyo yami abantu abadala siyacela njengamanje kube konke kukhanye kuhambe kahle yonke into iyaphahlela yonke into sayidinga ukuthi ibe khona yenzeke emhlabeni imali umsebenzi konke babona bakhona emakhaya konke bakufisile bese kuyakhaya yonke into ihambe kahle izinto zivuleke ebusuku nemini yakhulekele bambe le phepho nje manje ishishize zakho ukholelwe usho ufuna kwenzeke njengamanje isho bukele khona ekhaya ukuthi ufuna kwenzakala ili njengamanje nje uProfet Dlamini Mthandazi Nkosi yabakhosi kuba phathi ngivuleke okubalekile mongcwele bobukela bakhona emakhaya bonke bakhayisele ngale mpepho mongcwele namandla isikhulukiswe phakathi bayigele phakathi abagulayo baleke isifuba amahlushwa isimo samadlozi isithunywa uNkulunkulu phakathi bakuvuleka yonke into siyakhuluma into ziyenzeka yangena imali ivuleka inhlanhla ngene emakhosi ngapha ngapha uyabizwa namathenda naku in bukele khona ekhaya abe prophet Dlamini Nkosi kubusise goodbye ikhona TikTok khona lapha futhi eka-YouTube akukho kunethenzi siyakhuluma nje sinavuleka izinto nje wajule kakhulu bekahle ube normal hayi lokuyasha ikhulumisa yaka futhi kubulapha edabuko ayisho ukuthi ayibiza abantu ngapha ngapha beze kuwe bafike abantu baphile bafika kuwe lapho umuntu lokho business yisho semakethe yisho kufunako uyathekisa isho kufulayo ufuna umsebenzi khuluma